Hello friends, welcome back to my YouTube channel Rup Sajangsa Blogsa. Pinya video bang kenal itu han kopi sin naman pilama lagi jo li pini video bang kenal itu han kenang sot mana ka phire me mate ka chere make nang ji la so video sin itu han wan pilo je pini abang ke o pisi nang wan pilo lake nang litum along pini account inpu ko pini inpu lo tenang litum along mobile along OTP number ng leji. Asi, so OTP ng number ng apot bank non along hedi fraud atum dopik mane tong thui to bai la hai kahino na dui number ki claim tum dui number tum dopik masila tum mangedi nali tum l upon hedi army Indian army puji sonjat puji nang thami nang tum han la son puji mate OLX long penang tum han hai video ya hai OTP nang hang ji la sia OLX lo nang tum phan OTP nang le poten la so OTP nang tum pi nang hang ji la tum army pus nang chi krong Indian army pus chi krong yong sila so nang chi krong poten te la ke pidun det na la ke phire mi ala mo la ke fraud nang tum phan nang chong be det po nang tum OTP yong si long lo poten nang tum account nang tum mian nang tum number pen tum bunai det po an lo tang te nang tum mo ke malo phasi po yang apa lasi nalitum OTP bank never ever share to any and another person nang even nang jirpo pantami nang trust friend pantami nang OTP bank pi das heme lake phire me melo don tu lasi nalitum OTP bank pi dadroi kon pasaiga ab lasi nalitum kacire megi fansi ni laso video bang napik lang lo ye laso OTP jong sin le tung phan nang hang pe nang tum pidundat pro tangte nang li tum phan nang li tum number nang li tum account sub bang chini lapo nang tum code number pipine PTM number lapen ke bank account ang tum chini lap thek lo sel tum ke thek ekdom expert detective lo la tum phan nang tum speeder lo pulote lage ses nang tum lo khasi bo lage asi cire nangi don tum nasi dopik lasan jadi fraud dopik non huda kai di lasan ke hang dopik hang tab dopik non lomda nili phanda nang call pick nili phanda nang hang means jong sinang OTP share dun delo pulote bang phan pidelo pulote nang PC claim nangi nali tuming chidi labang soa akini mane ini pulotang ten nali tum la so video di ki juran lang non nali tum chini po je kopi apot kopi si claim nang jima yong si OTP ap bang phan pi deadlo bang nang khang pidun deadlo by mistakenly nali tum pidun deadlo by chance nali tum pidun deadlo pulotang ten nali tum kopi si claiming ma lake isia dak so video ha ki juran lang on anote chini po la nali tum nili channel yong si first time kelang ang pulote nali tum subscribe kelang boले subscribe karna share karna lapen ke like asnali tum video bang kineno na lang dun bom noi latum nang litum jong si la soa kosane piderlo pulonte nang litum OTP pen latum pilo iklan pochini ma nang litum so OTP pidandalo batan nang litum OTP latum mobile number pen ke bank fan fraud claim ko latum OLX long chong thui po je gari Georgie lason poisa bank account nang transfer non nili gari hemang thung ko boltu angke lang tumbang hala tumang ta ludundet po another kom gari ke nang long lok emisen lo pol tumta ludet po la pen tum poisa bank account long thapi dat po poisa ke hala long po hala fraud nang OTP nang khang bang lo nang angke nang na number ke nang li number las nang li number pina po sinang li phan se hala tumi nang call po je nang li gari jori pute poisa nang li account nang thabe lo pos nang li phanang purong po mesa nang li le ke klam ali seta nang li number pe nak nang li OTP pidera po join si nang li pho phasi lok po ye nang long si hala so number account long poisa pidelo thabdelo bo tangte chulake nang men pen si poisa chupo si hala so nang men pen poisa ke chua join ni parman ke nang li phan ke direct jail nang phan ke phasi lo nang li phan ke police tum nang kusone det po asi yo nasilo don tum chere pic nang ino hot ke duni phone smartphone media use tek po use mesan phone da use tek the pulo tangte pham
nasi to video bang le kiceng ben cute skip ke pin pen lang non ano te chini po son ma nili na biklang po la so video long lang pa minoi ko son si klem ma if nang tum if you share your OTP to another person, that means you have to do what you have to do. Please continue the video. So let's proceed it. Las guys fast bang ke Play Store long pen hala ini nang po OLX apps download nang po OLX apps open nang po open tang lo pulo tang te tang nang klang ji je nang tuma account kido tang lo mati di las nang tuma account long my aldak account pu apersi pu last apersi bottom ma hin right bottom hin ini tu ji account long klik on pada account long tum dak log in pu tu ji asidang tum log in nang po masih tak continue with phone, continue with Google, continue with Facebook puji masih continue with phone long bernon nan lutum padak ni non nan lutum phone number CP non 57474 ay masih ni number CP lah angke ladak lasi dang ni lipa aprang password ke tok tang dolo lasi lah masih non mangke login apa login lo yang sen login number PPN mana anang tum password citeng ne bu pulo dia ada direct nang tum ini nang po password citeng ne dat pulo tang teh la forgot password pasal biar nang pong ke OTP nang le po OTP entry nang po masih non mangke dak itu settings pot hai dam non nang tum settings pot hai dam non settings pada dang pada dak privacy pudo privacy ar lo change password pudo so change password long biar dak aprang nang password copy mahala kiri pinang po angke yo yang si tum current password nang tum aprang password citene dat pulo tang tehala OTP dak pidat pen aku ala kosono OTP pira OTP nang senji OTP nang sendet pen tum dak ini ji dak password new password punan so nang klang yang mangka dak selam noi password kimi yang kedak ni thai bang change password puthai ko change sunang po ladak current password thai bang aprang nang amo ke change pot long ke nona pi new password pi tunang po dak asidak pinang po angke la pitang lo tang dak nang dum deactivate account and delete my data putuji asi direct ladak pinang po deactivate yo aku ko account long dam thunoi log in and restart pudoji asi dak aku ang tum so number thought pi thunoi yo yang si password they forgot password pujong si antum steng ni that password steng aprang password steng ni da lo potang dan antum dak forgot password pu ber klang oi angke direct ala sidak pangke yang si password tek pada antum pidana pada login has been reactivated pudo lang kila sinon angko dak settings long dam noi ampar ke dak log out from all device punon dak log out nang po all device to continue ala angke non mangke yo ya tavelo guys yo tavelo yo lanchala